بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu tauhid ni sa pengertian tanbih sedih pa teman tauhid pengertian si ka dunia kita syarah si amirnya. Jadi pandak-pandak nuruk ini perintah insyaallah masih aji ante binapat-apat. Umalik dari sisi manamiaan si besar muallif fa ini qala Ibnu Mas'ud من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فإن مصنف الكتاب إنين فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه Man arada ayanzura, ini bait matanin man arada ini biasal teks ya nulu. Sisi-sisi mabaya mayaman wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam allati khatimahu falyaqra bas ambat basana biko in ayat Allah taala in qul ta'ala atlu ma harrama alaikum rabbukum ألا تشركوا به شيئا وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. قل بصراحهم أو محمد تعالوا ديكم فقال أتلوا ما حرم ربكم بساكو إن هنارم اتهمبم لو سكام إن هنارم الله سبحانه وتعالى سكام إن هنارم الله سبحانه وتعالى alla tusyriku dawe ka ang magsirik siye da ka magsakuto siye syai'a amban pa inte ini bayuan ibadat gay makajari papindano si sadili amban Allah subhanahu wa ta'ala wala tasabuto etan sinimian mga sakit ito pinakuhan bayad gay tagis de mayran maranten gay tagis. So guan hidup pinaku Allah subhanahu wa ta'ala sikitehin biniya kajik tibinum batujuye. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Dukben na ininen inna bayan kun lalan kun ina bentel fattabi'uh nuhut ka supaya kamu itu lepas. Tak apa itu maknanya itu semua guan matan haja makna hantis dua. Duk amban Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqu Allah 'ala al-'ibad wa ma haqqu al-'ibadi 'ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. أما معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كنا رداء الله تعالى serta misra'i kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaniaan pun angkas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaniaan pun angkas Rasul sallallahu alaihi wasallam jata himar. Mana hante apa begini. Alhasil makajari hati itu bagangkasin. Jata akabe, jata akura, jata buku jata kambing dari kiri ke contoh, oi, atau kamu kasih kita kambing itu, dari kasih kita kambing, Maka dari hati Bapak angkasin
duk magtangkasin. Alhasil sampai data motor. Sikita bagi masalah sikita ini. Duk amban. Ini pagpamariyawa Rasulullah SAW duman pagpamariyawa ni tu situ ano siya. Ini pa at-tawadu. Pag matipuko Rasul sallallahu alaihi wasallam inangkas po ni Muadh bin Jabal. Iya khairul bashar sahab manusia. Us ini petu situ pasake pero ta himar. Buta manan diawa dapat tedek bes himar bang me sibe bang sa Arab yo. Sa hawa pagpamariyawa Rasulullah SAW pagpapay takampunan parwa niya masih kata himar. Kasi sabda po himarin Allah Subhanahu wa taala. Kita bigyan si Allah Subhanahu wa taala hasil o sa tabi ganta tag-espendi. Alhasil to si itu hawa pagpamariyawa din Rasulullah SAW ga niya ala si ga be basik intakaburin pagke bangay bituin bangsahan ana po niya parwa ta himar. Sebagai asal nang pinagdidian we ade. Asal diawa di bes bangsa pa ente yana hinayat ininya. Sumagwa ng Rasulullah sallallahu iya sahab mian manusia masuk hati iya parwa da himar alhasil tu situ iya pangalekatan dembe gi kita magkalimanan bisan kita parwa di ata pa ente ko istal motor kayuyuin atawanan bangsa taga makina wat wisap maka abot-abot nabu wisap nagil gi pa ente patut iyan pag mian pagkalimanan. Faqala li ya Mu'adh, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad? O pa ini Mu'adh, ini katauhan nuke bang ini hak Allah Ta'ala si ipunin. Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, bang ini sabhaq ipun si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pa si Mu'adh, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasulnya makatauhannya ini. Pinabalik ko ini. Sinambungan ni Rasulullah SAW. Haqqullah 'ala al-'ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. In haq Allah Ta'ala si ipunnen ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Subay iyanumba si Allah Ta'ala wa la yushriku bihi shay'an. Dukdasiye magsakutu numba painte sisadili amban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayabuduhu numba tuju Allah ta'ala wala yusyriku dahinangan desakutu in Allah Subhanahu wa ta'ala sipanang badalay amban pasujud paruko duk ini ne kakahinan gay makajari hinangan sali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah duk hak isab in ipun tuju Allah Subhanahu wa ta'ala alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Gay isab pa ente minsana gay isab minsana Allah Ta'ala si sina-sina gay magsirik sab siya. Alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Duk gay isab pa ente minsana Allah Subhanahu wa Ta'ala si ipun ne si sina-sina gay magsirik siya. Alhasil si sina-sina magsirikin kapatutan siya meminsan ini duk memasuki model markat. Qultu ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Asal haji menamalan kalimat ini nen. Haji menamalan hadis ini nen. Ibadat nutuju Allah Subhanahu wa taala yang pian hati. Pag tauhid nutuju Allah Subhanahu wa taala yang pian hati sinabab pakasikan di surga ay. Begini nen asapuan sin tauhid. Misalan ibadat, tauhid al-ibadat. Angkan ikut sabut itu si lumabay mian makajari ini ng tauhid al-ibadah makajari ng tauhid tauhidul uluhiyah makajari ng tauhidul ibadah makajari ng tauhid al-uluhiyah. Qultu ya Rasulullah fainku ya Rasulullah okay Rasulullah afala ubashirun nas ida gayke akahan ko mi ahin siapa pa ito hadithinin gaya duhat Allah Ta'ala na pinaka-simple, rupain ka marama sa siya. Gani inamot, sabi pa yung maniliin. Gano kita nang pagbayad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala la tubashshiruhum fayattakilu dasi akahanun. Pan Rasul sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh la tubashshirhum dani si pakakahan supaya si sinna si ininin fayattakilu kau siya ngandel.
Kalau ngandel gini tanto pakai pinakese ko pakai ibadatin. Dumain tu si itu si Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu magkhiyanat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gini na ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangakabuti sa bahati pangakaw ini. Tu si itu dumain pamigisan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal pamigisan haram. Sa pamigisan handa supaya yene inaahin gingandel. Dumain yung pakaiduan ni Duse, bago pinakuha si Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu puas ni kamatay ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubos na ito, magdala ng gawang si Kaisail sa niya masail. Masail si Kaisail al-hikmatu fi khalqil jinn wal ins. Ini hikmat ng hangkan pinapanjari manusia ibn jin. Ini hikmat ng kajari selamu kita mungkin hikmatnya supaya numbah si Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah tabaraka wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa di ayat itu ini menurut anna al-ibadata hiya at-tauhid lianna al-khusumatu fihi lianna al-khusumata fihi. Ya in ibadatin benar in ibadatin in tauhid. Ya tauhid begitu usi itu magpaylo may ahin, tu usi itu magsasa may ahin, tu usi itu magkanat may ahin sa papaninin. Pagani anong ba si kinabayaan nin? Gaya nung ba si kinabayaan magbayain in Allah Subhanahu wa ta'ala. Si kadalo mas'ala anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha fa fihi ma'na qawluhu wala antum 'abiduna ma'abud. Si sine-sine ga ngahinang ina ibadat ini si sine-sine ga numba tuju Allah taala dan buah-buah adu tawa ya si ayat ini kuat sabu tu itu si manamia wala antum abiduna ma'abud. Ini tabanan yang ate si manamia ini ate mana wala antum abiduna ma'abud. Dugay sab ka numba si sinumba ko. Dugay ka numba si sinumba ko. Game sa kamnong basi sinumbako. Pataalog siya in ayat ini. Sika-ampat al-hikmatu fi irsalir rusul. Ini te hikmat hangkan pinabuo may karasulanin. Ini hikmat niya. Supaya niya upasampay. Bashira wa nadhira. Masin na siya pekerjaan surga, pekerjaan painte di alam nilai ubus wa nadhira do makita daw siya supaya siya gay tapi di dalam neraka na dalam abot ente kamasulan siya kamasulan. Sekali masalah anna risalata ammat kull ummatin kemun ina risalah dinabuo Allah Subhanahu wa ta'ala si Rasul sallallahu alaihi wasallam kemun ummat puasa kalian sikaannam anna din al-anbiya wahid agama kemun kenabihanin dan buah kemun kenabihan kemun kerasulan magda'wa tujuh tauhid tujuh Allah Subhanahu wa ta'ala sikapito أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله دك إن طاغوت أنت معنى طاغوت Syaitan. makajari min anahan syaitan makajari min anahan kemun sinumba sabdili ban Allah Ta'ala kajari sa pinahinan taghut amun si kemun sinumba sabdili ban Allah Subhanahu wa Ta'ala inanan taghut. Pasuno الآيات في سورة الإسراء وفيه 18 مسألة إن هي آية في سورة الإسراء سبقوالو مسألة برنأن لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مخذولا كإسا إليان لا تجعل مع الله إلها آخر داهنا نغنون بسكوتو إن الله سبحانه وتعالى سديل بنين
فتقعد مذموما مخذولا dukkani ambin ga niya iyene diawa duk dinek deskaam wallah subhanahu wa ta'ala. Demikian hinapusan sin ayat lepe biqaulihi ta'ala wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Demikian indahi namun bisa in Allah subhanahu wa ta'ala hinangan sakutu fatulqa fi jahannam maluman madhura bang hinangan bi sakutu Allah subhanahu wa ta'ala ilayapan ka magdalen ina bulan taklam ka jahannam garunia men yes bigarunia kawasebi tu garunia pa inte tepet haja ka magsusun si ina malumabi si ka amin ina si bulak dunya dok ina be dhalika mimma awha ilayka rabbuka min al-hikmah dok dia kitabi ginap papatin Allah subhanahu wa ta'ala dari pekerjaan in mahajja ini dzalika mimma auha ilaika rabbuk in habiyan binabu wa Allah subhanahu wa ta'ala wa Tuhan musikau wa Muhammad ini amban me hikmah pasunu si surat an-nisa tusamma ayatul huquq yani ayat huquq kesebenaran kepatutan sampu panabnaannen qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a numba ka am si Allah ta'ala dokda ka am syirik ma inte si ine ne at-tanbih ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautih do mi'an niya pada sa kita bi Rasulullah alaihi wasallam si kamateinen ubusine be pasunu ma'rifatu haqqillahi alaina do yene subika tauhan tebi ina hak Allah subhanahu wa ta'ala sekitahin bi duk hak yene ipun tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang ta hina mo ina pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala duk pekerjaan ini an hadhihi al-mas'ala la ya'rifuha akthar as-sahabah duk gay kita tauhan wa kaykahan bait sahabat ini si hadis Muadz bin Jabal ini jawazu kitman al-ilmi lil maslahah maka jari tapukan roh ilmu bang niya lai mian maslahah bi kaunahan bang pagwa ilmu kalau pa inte ngandel me aligi maginan pa ibadat segi katauhan di samian maka dari tepukan ro pa inte yang bermain no tinapukan sa gini nagua sa masuk pa inte suwi nagua bang pa inte maslahah atawanen bang daw pagwa no makamula si kau makamula no si baran saway no maka dari no tepukan dok ini pe istihbabu bi syarat al-muslim bima yasrahu dok sinunnat subay pasinnan ko ibegno in muslim ini kina sinnahan wa ene al-khawf min al-ittikal ala si'ati rahmatillah dok subay tinala wa syam amban pangandel sa kaukat luha ina sa miaan asi Allah subhanahu wa ta'ala qaulul mas'ulu amma la ya'lam do yana bisarah tinilawan sini gay mga tauhan yana pa inte masalali Allah wa rasuluhu a'lam si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kasi zaman itu Allahu a'lam Rasul sallallahu alaihi wasallam gina tahati na ini halan dito gini abi mapain painde Allah wa rasuluhu a'lam lagi dia pa ito makajari ng Israel Rasulullah SAW mati ini. Gini katauhan nih, bang ini mekalanten bi. Waktu kuduin duke bete katauhan ilmu gaib malaikan nih. Bang asal si waktu kalum nih niya pinahurung Allah Subhanahu wa ta'ala si iye. Sabang asal bete ilmu gaib kun ilmu sa'ah kun tasabut si hadis in Umar bin Khattab ini hadis matahain. Si waktu tinilaw silas panilawin dan ini tasabun mal mas'ulu anhu nasa isi be mian pe maslabi tao dilew naman manilawin na iyan tadi sa mga Rasulullah SAW gaya hati ng tauhan bente ay mulay balikan ko Allahu a'lam banggi katauhan te pasuro jawaz taskhis ba'd an-nas bil 'ilm duna ba'd kadalik yo akahan ni ada bu'a bang pagdasano ina ilmu pagdasano pagbubat manamal ente siye kung gusto sa patong sa plan ni ilmu kante ilmu ulay
kajari tertentu si pada si sama Muslim hak mempertikin imam. Untuk ini ben tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam bi al-himar ma'a al-irdab alaihi. Kalau nanti bertawadu Rasulullah SAW para pasakay nila ta himar do pangkasan pe paintayin jawazul irdab ala dabbah do makajari pangkasan dia ta sasakyanin atau dia ta hinaipin. Fadilat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu do kalabihan sabsu Mu'adz bin Jabal idza 'ilamu sya'n hadhihi al-mas'alah makalan do sa kahadje in masalah ini nan taman ini nero kita bi nakikita palatun si gawang si kadua si mana iwan insyaallah subhanahu wa ta'ala umi alai ko me patilawi ga me tanto tampal me panke sini lay sampai si putu ini nan insyaallah ta'ala senabungan teman-teman tagasin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.